Angathi bekusikhathi sini ngesikhathi Sawula eva tigide muntu tiphelele emnyango wakhe, weva inokhi, wathi makavula wangena lo muntu, kumbe watethula wathi ngingu-Ananiya, ngingumzalwane njengawe. uNkulunkulu obonakele kuwe endleleni sewungithumile ukuthi ngitokuthandazela uphindze ubone futhi. Ngaleso sikhathi amthandazela, ingwethu yahohloka emehlweni aSawule, waphindze wabona futhi. Kwangathi lamuhla uNkulunkulu bekangenta tigi tebukhona bakhe, tigi tamoya loyingcwele, tiphelele emnyango wakho, tiphelele la ukhona khona, bese loku-ke kwakulahlekela uphindze ube nako futhi. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephelele encwadzini yethu Ihlabelelo 84, ngikufundzele khona verse 11. Ngobe simakathe uNkulunkulu ulilanga lethu nesihlangu sekusivikela. Simakathe usipha umusa asende sihlonipheke. Bese-ke nanga emagama ekugcina athi, angeke abagodlele lutho loluhle labo labahamba ngebucotho embi kwakhe. Ake sewutifake mani Nkosi yami etithembisweni leti nje, nami ngifaka lami iligama. Angeke umgodlele lutho loluhle Richard makahamba ngebucotho embi kwakho. Kuyenteka yini sihlobo sami ube nemaphupho lo wagatsile kuthi ayaphumelela, kepha kube ngathi awafuni kuphumelela? Kuyenteka yini ube nemthandazo loyithandazako uze uye nakuleli vesi ulisho uthi, Nkosi wena uthite angeke ungigodlele lutho loluhle, utithandazele kepha letinto letinhle, kepha kube ngathi tiyakhwesha njengelifu lona lelichamuka, kube ngathi litawukuna Nkosi yami nganesikhathi sesomiso libalele, kepha lelifu ulibone liphindze liphela, kubede imvula, kube koma emasimini. Abe uNkulunkulu athi angeke ngimgodlele lutho loluhle loyo lohamba ngekulunga ngebucotho phambi kwami. Ngiyacabanga nawe uyahlangana nesimo lesinje, nami ngiyatibona ngiyahlangana naso. Pho lisebenta nini kani leli vesi? Ngoba phela lokuhle bewufuna umtimba uphile, kepha nani awuphili. Kumbe liphupho lakho lento lenhle lebewuyithandazela ngekumethemba, futhi nawe wethembeka kuye uNkulunkulu, wamkhonda wangatigodli, kepha yena kanti wethembise nekwethembisa athi ngeke agodle, kepha umbona ngathi sewukugodlele. Liphi liqiniso ngalombhalo? Kufuna bese siyabuka ukuthi engabe yini uNkulunkulu langakayigodli, ngoba akwendeki agodle lokuhle. Uyathi kuyendeka wena ucabange ukuthi lebe kungaba kuhle yimali, kanti kuye akukho esikaleni sebuhle. Kungendeka ucabange ukuthi lebe kungaba kuhle kuthola umsebenzi noma kuyinayithenda, kanti kuye kumbe akusiko lokusembili etintweni letinhle. Pho yini kube ngathi uyagodla uNkulunkulu? Davide encwadzini yeHlabelelo 23 uthi, noma ngihambe esigodini selithundile kufa, angesabi lokubi ngoba wena unami. Kunetinto lekungenteka ungatiboni, kepha makukhona uNkulunkulu langeka kugodle bukhona bakhe. Ake ubonge bukhona bakhe, kuthi noma emaphupho akho ngazi ukuthi agodliwe, kepha bukhona bakhe akabugodli. Unawe
uze wathi ngeke ngikushiye, ngeke ngikuyekele. Amen.